mwanaume, inawezekana unanisikiliza, miguu inakutesa, tumbo inakutesa, kifua kinakutesa, kichwa kiponi, unahangaika, uko mahali hapa, nyumba yako inakutesa, uko mahali hapa, ajira yako inakutesa, uko hapa, masomo yako yanakutesa. Ninayo habari njema, aliyemwinua kwenye godoro leo yuko hapa, atakuinua na wewe. Hujachelewa, njoo kwa Yesu Kristo, hujachelewa, yuko hapa, atakusaidia. Yeye ni Mungu, yeye ni mtenda miujiza, anaweza kufanya. Nataka nikwambie, tuko hapa kwa ajili ya Kristo. Tumemthibitisha kwamba anatenda. Kama Yesu angekuwa hatendi, ingekuwa tu kwamba kama watu wanavyosema tunahubiri kwa ajili labda tumeshindwa maisha, tunatafuta hela kwa njia ya kuhubiri. Never, hiyo haipo. Tungekuwa na kazi zetu. Hata kama mimi nilikuwa mwalimu wa walimu, singebaki tu kuwa lecture. Shida iko wapi? Si kweli? Mimi nilikuwa mwalimu wa walimu, ningeachaje kazi? Niliambiwa chagua kuhubiri au kubaki serikali, nikasema ninachagua kwenda